abana abana ngiye kubereka ukuntu bazinga amasogisi, yani namwe babyeyi mubigishe ukuntu bazinga amasogisi, mwitegereza. Wabikoze neza cyane. Ngaho zinga n'irindi ukomeze wereke abana kugira ngo abana babimenye neza, nabo bajye bazinga amasogisi yabo bayabike afite isuku ameze neza. Zinga n'iryo risigaye ritunganye neza. Harakomeza azinga amasogisi abereka yereka abana kugira ngo abana nabo bajye bava ku ishuri cyangwa babameseye amasogisi yabo bajye bayatunganya bayazinge neza bayabike ameze neza. Arakomeje umwana mutoya kubigisha. Yego akomeze azinga abereke. Ngaho komeza uzinga ubereke. Kuvuga. Komeza nyine n'iryo ngiryo ubereke. Ndabikora hasi ataravuga. Ka video iri nandi kuyifata akomeza. Abana bameze neza. Ngiye kubigisha nanjye murabona ndakana gato. Ngiye kubigisha ukuntu bazinga amasogisi. Nimuzaba mujya mu ngo muzabe muyazinga muyabike. Bravo! Wabikoze uri umukobwa mwiza cyane. Namwe abana mwese aho muri mwige kuzinga amasogisi, mujye muyabika neza kandi muyabikane isuku. Mwakoze kudukurikira. Izi nyigisho z'umwana ntizibe impfabusa ku bana bato, abana bose mubigishe kuzinga amasogisi, mwabibonye uko yabikoraga, mwigishe n'abana banyu, mwebwe ababyeyi mubigishe uko bazinga amasogisi. Murakoze cyane, mwakoze gukurikira ikiganiro, mukora subscribe, mukora share ku nshuti zanyu, muhereza ikiganiro abana bose, mubigisha kuzinga amasogisi yabo. Turabakunda. Ngaho nawe bwira abana ko bakunda. Turabakunda. Yego abana mwese turabakunda. Babwira abana bose. Abana bose turabakunda. Yego babwire ngo murare neza. Murare neza. Yego. Bye. Yego bye abana mwese.